Mwancho mwireria ni Jumatatu yende itukulie 25 na kabiri mutinyo 5 na kabiri mwaka 2025 no mochinsa ikomi igoro kato kunyora mangana maya asenchera ere eyobwenge kero geteseni kyao kyabene egie Ensoko TV kugena kwane ngi weekend yao nigo yarenge ento yaro nyasa ni gakwendete gwikachinga kichigende tumende asemesa ya mangana maya hayari mutwe na kwangenire morogo babonega asenchera eyobwenge koro kwa Daniel umwaga Amaya esenchara yobwenge kuro getone gikechise geikomini gatokuya chakabene kuro se county ya Nyamira asebono mochumbe bwensemo musomo chumbe bwensemo yebungeria ya sebubunge ya burabu omusike Patrick Osero nigobono harekanire gose arekire muichanoye aseboigo ogotoma engora yaye asechinka chiria chiasiria amagimabo asekenyero giechinche imeye wodi ya kyabanyoru county ya Nyamira chinga kirira bali abagwera na kobakuneka kaukwana imeye geti yeskuru ye chinche ningabona alireira yogo chakwatirana amone chinkechyo irikonekinga nkobasirare abo asebono atebiringa anigo engani yebonete kurgelibwo soboime usama chikonsi yobwaga china batakobaga kobwati bwachinga kenyumbe yo yobochenu yarenge koba agekolemwa bosikwagachwa no muichano sana mangana twanya igwete nabete zicha chinche poleni sana abana baitu basirite anda abana bakebarenge kwirigeria ekonda bane gukora yukunye cho ngo tabye kenyoronga pole sana na ndi ninche ntware chingaki ntarire kiromuchi eso esa basirite togende torra mahitaji yabo toteme gukonyana esi chingaki munechi ni chingaki tobwene tako bamo aiga bagirwe kiranye gekongu sana aba murabane usiria magimabo esenchera muneye ekinege ntugyo kumisana lakini aru Nairobi natabenga ngo chambakaga ndigere diboringa echo yagwete ngaki yabeta nchege ntonko bori nga abantu mbare tobwata bakurunga works officers babone to gutarira chi project mune echo na bekuru muna no mutinyo mugima site engineers babone to guocha barigereria bamutenga aga isugwa ikire wagosire aiga mbiyore bono ngumitinga abarende banyamira wamende gutarira chi project ubende kwatarira project baada ya siku 2 baada ya siku 3 nariyo kumanyanga inkikiabekiria aria igasimbu yagenderete bona abanyumete konye bayikire vuti 25 naende bagenderete abo tango mu site engineer na bayengo chabatabe naki aigadira baneri kongo kura korogera iguru gaiga utaragenda guchinse tigabarigiririe ngaki echoye yaena netwe omonto nyetwe na bwate capacity na tumite chi professional chinde ko because chicho twagachi ne chinyinge iye nero yo ukaya korira mangana munaya na kitokuboringa obotiku bokoru kabisa onya makoso karoro abantu tigabache bairwese kegambero usiria magima ayaba murabane nege tugyo gochana sana so injango tabye kenyoro poleni sana atogos kamutu mwancho mweria bana tigatosese mwende ase chigari chiria chikobeka hemesiki yeriogi iria igoro mono nigo chira chekonyoro gwakwa onyeki nakere ase kigambero kegoche gutugutirare hamoriogi ayo kegochia hagwetibwa ekinekyo giategererwa imambi yeritko oria rero amo no muna chebina omanyekene buna apart gose omanyekene buna omanyekene buna Patricia Nyaundi ekyo yekibwa ase kigambero kemilimani imeye county ya Nairobi no mwakiri Samuel Nyamari ase atebire buna chigari cha matatu nigo chiko buna amachiko asokobeka eliogi ryogwetanye kerengo okwana nabari kyamangana maya maega yagotorero wiki nekyo nigo bono Samuel atebire buna abana bake hamo nabanta bagotu negati abali bakonyora ogwakwa konene korwa ase amariogi eyo nigo ekinekyo kera chikotegererwa naende chitariki 20 achomochie nyukane omwaka ogocha wechibire na 2025 nebere. Many matatus play loud music all through without regard to the nature of passengers that come. Play loud music to the young, tender babies, to the old, to the sick. Right? You cannot even take a call. My lady,
My petition is centered on public service vehicles and not in private vehicles. And that's why I invite this honorable court to find that the respondents have failed in discharging their duties in addressing these matters. Kirengete kuboria koti nyare kugamba iguru ya amariogia ya matatu cha Nairobi chiko bekas chigari ende ni ongote banga mariogia yu ni gawa affecta abantu ase kobabuya kwabo ende ni gawa affect afya yabo matatu chance pi chinyare kubetererikwa chikotiga kubika marugia mangas chigari kubugia na kupekeri irine na sechi matatu nigokere mamincha ni katiba ito ya 2010 osaba high court inyare kubetereria attorney general inyare kubetereria National Transport and Safety Authority inyare kubetereria National Environmental Management Authority vanyare kubosia mechanism implementation mechanism kororanga amariogia ya akokoruna matatu anyare koera na twakora rere kine giategera rero ndike gocha konachwa tariki 29 April 2027 na togoska mutibano mwancho mweria toganda chesensemo yenda sibono mubunge bwensemo yebunge ya Kitu East Nimro Dimbai nigobono harairo murubirio obwoko bekwa erami ibara ya kumuwogo goika sensemeria ya Kandiwe kokwana hekerekyo nigobono mubungo yu hamotogirio muraibwense Dr. William Samoei Ruto asamagendero hagendete kwenekya ayikonye hatiguru magega asemya kemenge imeyensemeyo mbai nigobono hamochiri bororo muraibwe kya makiria kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka asekeringa asemya kemerongene abeire meyoborai tanya goikerania gusitekene tia magendero imeyarogongorwe ruabo kamba. Kalonzo watched Kibaki do 16 lanes of road to Thika to Kenol. Kalonzo working with Kibaki, Kalonzo was there watching when Kibaki was doing a super road, 16 lanes all the way to the motherland, Central Region. And nothing, zero, was done towards Sekuru. Kalonzo has done in zero tarmac of road in Mwingi North. Ruto has come for 4 years. We are talking of 68 kilometers of road, 68 kilometers of tarmac. Baka kwa ile in Mwingi North, Kalonzo Ruto has done 68 kilometers of road in Mwingi North alone. Baka Sekuru. Hakuna vile hii miaka 10 itaisha na Ndindi Nyoro, Babu Owino, Sifuna wachukue usukani ya Kenya ikue hakuna Mkamba kwa hiyo meza. Na mimi siombi mwanya, siombi ruhusa ya kupewa kiti. Mimi kwanza nitaenda na kiti yangu. Mimi kina Kalonzo, kina Ruto hawa wakienda nyumbani, Kenya ikipangwa wale viongozi watakuwa pale mbele. Nimrod atakuwa hapo na Nimrod aombi kiti atakuja na ya Toske moto mwancho mweria sewono mwaseneta awe county ya Kericho Aaron Cheriot uiboigo urumuraibwa bange ase Senate nigobono heso kirina komochia umuraibwe kiama agia DCP Geoffrey Gachagua maisa marore ase kerianga nigo habondreti obwaba bamenyi ibarenge asa balikosenga babwata nibe kiama kiria kya UDA imeyansemo yebunge ya Olkalau county ya Narua kuragotaka ikura asobochorio boke bwakorekana ime eka ose ime yebunge yo Cheriot nigobono habolire birengo au beborendi imeyense ya Kenya kumukire gitambo kire gitindi keri chiko Geoffrey Gachagua. Sisi tunajua ile maneno ulifanya kule Olkalau. Si ati kwamba hakukukuwa na wafuasi wa chama cha UDA. Lakini wewe ulitumia goons na ukaenda ukiandika kwa milango ya wafuasi wa chama cha UDA, unaweka X na kutisha watu mpaka wakaogopa kupiga kura.
Na hiyo tabia ulianza wakati ulianza kuita viongozi ati wale ambao wamekataa kukunga mkono unasema ni wasaliti wa jamii. Tungependa kusema hivi, Inspector General wa Police na IG na Waziri Murkomen hapana patia huyu muhuni anaitwa Rigathi Gachagua nafasi ya kuumiza Wakenya wengine. Hiyo tabia mimi namuona ati analalamika kuhusu goons, yet the chief goon in the Republic of Kenya is none other than Rigathi. Hakuna mtu anapanga vijana kufanya fujo kama ile walikuwa wamefanya kule Olkalao, alafu wanatuambia ati apatiwe ruhusa. And I would wish to challenge those that are in charge of NCIC. If some of us use the kind of language that is being used by Rigathi Gachagua, we will easily be called and asked to give clarification of what our comments made. Yet it appears that there are two sets of laws in this country. Na togos kamotwe mwanche mwiriria bono nigamenyi ibe county ya Busia nigo bono baborigwe gutawania chibando chiabo ase rigorirense abarai kurwa ase serikali nigo baboriria bamenyi igotumeka endagere yabo bya ekiagera agokiana akwembura nigo kwarire kuborwa akwendagera himeye tisemo aochense ya Kenya bakorogwa no mutene wa Subati hime ye county eyo Catherine Omayo nigo bono habaganiria baremi kurwa asenseme yo koiro bwoyo amone chinyeke chiria chikoranwa aneserikali Konya asoboremi ao. Mimi nikitoka kwa ofisi yangu hapa Logiri, mimi naonanga mnauza mahindi yenu kiolela. Si mnauza mahindi vibaya? Unajua hakuna mahindi next year? Mnajua kweli? Na akiba yosi. Mimi najua nyinyi 200 usomesha watoto waende shule, tafadhali msiuze mahindi zote. Next year kunikubaya. Ingawa serikali imesema next year italeta mahindi kutoka nchi za ng'ambo. Lakini afadhali hii yenye uko nayo uchunge kwanza. Si kweli? Tafadhali tukazane watu wetu. Nawaambia watu wasipoteze mahindi saa hii kwa kuuza shilingi 60. Wanakuja wananunua hiyo mahindi kwa shilingi 60. Na kifika mwezi wa 10 watakuwa wanauza hiyo mahindi kwa shilingi 120. Hata nimeshukuru sana kuna maharagwe wameleta. Na hii msimu ni wa kupanda maharagwe. Wenye watapata wasikule wapeleke kwa shamba. Hata heri upike tu watoto wakule na wakunywe na maji kuliko kuuza, na tena muda sio mchache. Saa hii wananunua. Lakini ikifika mwezi wa 10 hiyo mahindi wamepandisha bei hata uwezo kwenda kununua. Chakula ambacho tumefuna hiyo msimu imekuwa chakula kidogo. Lakini nataka tushukuru tena mama kaunti ametuongezea chakula ingine itatusukuma. Gharama ya chakula mwaka kesho itakuwa juu sana kwa sababu jua imeadhiri vyakula, hakuna chakula. So naomba tu wakazi wangu wa Msokoto walazi wote walinde chakula yao vizuri. Chakula yenye tulikuwa tumevuna si mingi sana. So tunahimiza tu wenye bado wako na chakula yao wasiuze chakula. Kuna walagai wenye wanakuja kutulagai wakichukua chakula yetu kwa bei ya chini. Maneno ya kuleta chakula msaada kila saa sio vizuri. Nataka kuwahimiza mchukue hii maneno serikali inaletea wananchi, mkimbie nayo. Wakipunguza bei ya mbegu, kuwa wa kwanza kununua hiyo mbegu. Wakipunguza bei ya fertilizer, kuwa haraka kuleta hiyo mbegu, hiyo fertilizer mtumie kwa kupanda, muzalishe. Mwanche mwira togos kamotubono ni gabara ibe kiama keria kia Wiper Patriotic Front kiaye Kalonzo Musyoka bono nigo bamuganirio homorai bwense Daktari William Samoei Ruto kumubutemeremo omwaziri we wizara ya Bochenuri Mwarioka Aden Duale kubatikana nechinkwana chiaye igoro yegasaku ukyomo ikoyo kokwana imeye county ya Bungoma hekero barenge kwigora bene chiabisi ekiamekyo habare yabo bakorawa hano morai we kiamekyo okorwa asoro segerorerwa we county ya Nakuru Moses Mulu nigo bono bateruna onye Duale tarigo cha kwerusi ya BC nigo morai bwense William Ruto aganiri ko mwaka isiko ya BC Mwarioka kiagera chinkwana chiaye nigo chikageire goturubania mwarembe imeyense ya Kenya. We need your resignation kama CS wa health. Hatuwezi kuwa tunaongozwa na serikali ambayo inaleta mambo ya chuki katika makabila mengine. Kwa hivyo sisi kutoka siku ya leo tunakupatia ultimatum ya wiki moja. Kama utaweza kujiuzulu wewe Duale,
Kama utaweza kujiuzulu, tutakuja hapo na tuandamane mpaka utoke. Kama mkae nyuma ya Kalonzo Musyoka, sisi kama chama cha Wiper tuna field candidates in all elective positions national. Hakuna mahali ambapo utakuwa na shida na utakuwa na nomination mzuri. Naungana na wote wanaosema one term. Tuondoe serikali dhalimu katika uongozi. Turejeshee wananchi mamlaka. Mwancho mwigireria gwikirabu no tukura mangana majesenchera yo gwenge kurutusendikia ukyawenege Soko TV omorogoba obonega kwenda buna botambe bali ba kubera mega yemenyonjo kura kinga chibicha mwana muri ya gwikere senchera ya bene Infelistas Kabendi amona Kelvin Mogoi ekarali tkolya lero chigoso chicha Wafcon cyabasubati chigoso ali tkolya kabere hime igose imeyense area ya Morocco nasomo chioria Orabat chiacha gititi kuregoro asitu kuregoro imena bibere bya negativu nabo igoni gabasubati baitobe timu yense ya Kenya Harambee Stars sabe tukaba chaka obesana chigosori echo mega yo gwikoro gesoro gye chigorinye asigendelesa gero ne timu area ya Atlas gose the Atlas timu area yense ya Morocco bakurukunga the Atlas Lionesses chigorinye ne seringana desagera sagosori ende Algeria ikabara me timu area ya Senegal chigori ibere asigena desagera sebono bose batogete ne bana segeti litkoria Halamisi Maragoba kugosori ne timu area yense ya Senegal sagosori kabekoba nkomkanda yikirage kigara nige timu ya Kenya Sireti na bego Senegal bagasiri bono bonsi yabo chikotema kara gosimbanya ware point ese group ya group A nali tukolero nige timu yense ya South Africa yochigosera na timu ya Tanzania habo bare kijirani cheito igabya chichakera chinsa ibere chabutuko chinsa isano chabutuko timu ya Cote d'Ivoire yochigosera ni timu ya Burkina Faso simene ibere ya Wafcon bigosera tupia kabere litko lyale na baigo mega yo kwenye boy timu ya APR Rwanda hii kendi ya eta yose chuma ya eta niko bone club kya Gor Mahia nendo morogo walero kia chakira bene gosori yabo kerabaga ndrete gosori kombe kiria ya Paul Kagame Cup ikagendrete ime ya Rwanda Kigali imega sayaro kiria agia APR Stadium asebonega Gor Mahia igendrete bene gosori ya timu ya Viper C na matokeo nsini gotochwa kwa imegeteseni ye Soko TV abege seme tanda yeto asenchera ere ya bene gwikirabu no gukora mangana mayo morogo bone keto masagos kiagera omubugi chingere giata gose omunyango ngobwe chingere giata edinyanga omwana mboka ngoso ware mega iga no morobere bongoria mareko bongoria mareke ya mase mo gwikegetone igiye chinsa 10 chamaragoba gosense ya moya maragoba akanyora mangana maye senjere we kanu na Clinton ondigi nkoro kwa Daniel Omwaga bye bye.